hei zanina zotlang bronze KGP te group mi Thawhkhatna in tisina item tur sang sang te ti da kan in tisik dan tur in dot te kan han pot don ya zanina hian ei group shoi tu te anoma ani hian ei po chok don ni ama sabera ni so pakhat zana kan tisina tur basketball ai tum masatur semi final 1 le 2 in tisina chuta atima satu tur otniela group leader in apot don ani a first match tur hi pahnih alanga second match tur pahnih chu ron soi ngal sela thange first match tur first match in tum tur te hi otniela group le debori group te ni otniela group le debori group te ani tuma saberanga dasari le mil so panga hei khel ngal tur ni don ani second match Gideon ale Zeptha group te ani tumang ichuanin debori group leader in poison ball meichia in tum tur atum le doni an china kan han thing ko le velange hianin pahni alanga chu in tum masatura ninga adot le kha a second match in tum tur ni le doni poison ball meichia tum masatur te poison ball in tum tur te oddia le Gideona Otniela le Gideon ate in tum masanga chumizoa debori le Zeptha group te in tum leang ichuanin dot le hianin water polo mi pa anin tum le don ni in tum tu kan pot le don ani secretary nan thing le nak naka ai pol re thing be kha pahnih han lap sang nak te le tuma satur te cheer chuak sela water polo Zeptha group le group ka pot futat mai debori group te ni Zeptha group le debori group te ain tuma sanga chu mizoa Gideon le debori group te ain tum le don ni le atop nan thumalin rem siak antiang thumalin rem siak ain dot datur adu ber pakhat la chuanga tikhana in totin tima saber tur en group ngele debori debori group in tima saberang pahni na ti le tur nina chuan otniela group ten an ti lenga apathum da Gideona group atober atan Zeptha group te ani tikanin fair takin video nen kan han ti thlapa thotan zan kan chan zana hianin drama extempore le bible chang in soirul sek kan ti don hei ro chu a hmuna po kan ti don thung ani tikhan zanin tan chuanin kan du tok ang in the fine